دم باش بینرین هجا خوش دوید دوی خلق دا جو برنامه جوانی که توری ما ایه بیجاری لسر تکنیکین نویسینی نده چیروکی دا ام دیوی بابتی گنگشب گنگل دکتوری زور بریز امجد آبید چیروک نویس ما مستقیم گلک بخیرات نو سپاس بوی درفت گلک سپاس افدمه باش و دمه اوی مد بینید جی باش از جی پراسی کیف خوشم که صبر که میوانه همین بریز ما مستا از يعني وقتی ام بحث تکنیکان نویسینید کن كواتا ام بحث هنر اكيد كان بله يعني تكنيكا نویسینه يعني وقتی تو چیروک نویسینه يعني جب چیروک تا طبعا اف کوماسیه تا تاریخ استیاش چیروکا زمارا دلی يعني چه ریبر دفته هي وقتی تو نویسی با تکنیکا بله ابقو راستی چیروک هنری اوانی گلک تکنیکی تدا عندك قالب فرم بيت فرم بيت جنا دا كبي عندك جوج نويسر آزادی دا تقول عندك تشتادات يانجيش عندك سنور در كبي بگشتی کرتا چیروک هنری سه بشابتت اكود بجني دست بيك ونوارو يانجي گيريك و پشتینگی دو ماهيك اف هر سكه دویت چیروکی دابد زیدا باری گلک تشتدی ما بو نمونه مثلا دویت بویر تدابيت يعني حدث تدابيت يعني حدث جي جالك جورة حدث يعني يودو كسراتي تدابيت يعني توي كسي أو كس بيجاتش أكود بيجنا قهرمان تشيروكي زيدا باري احتمال عندك قهرمان ديجي أو بيجنا قهرمان ديج أنجي قهرمان هاي كار عندك جوجي تشيروك قهرمان جيك عندك جو مروفة عندك جو تشي جهي ودرمي جيب او تشتكي دي قهرمان مروفة احتمال عندها جا جيان دارك بيت احتمال عندها جا تشتكي جامد بيت تشي جاي كيف كي قهرمان تشي دفاجي خالا ديجي كي لازم جهتو جهي يعني بنمونا وقت تشيروك نفيس تشيروكي كي نفيسيت ايكي بيان يعني ايكيش درفة بنمونا كي تشيروكي بفسم از ابيت خينيت لازم وزنت از بحثي باجارا كيت كام كرد يا كردا يا الدوكي يا شهر شنو بيت يعني بيتو اشارات بجهي يعني جه جلكي جرينجا تو اشارات بيبات جه زور جرينجا تفيت انا بتشنكي حدث ام بيجن حدث يعني جي بوير الجهه كي بيت بوير يعني في جهه كي بيدا بوير كي بيت بونمنا اف تشوبي كيفتنا تظن ما جال جهات كنا برتقانه بدرخانيا ما كده يعني فيت برتقانه بدرخانيا هر چا بيتن وين اجد هندك تشتاج ديور كتكو عمل جهكي مكتبه يا برتقانه تشتغل جه زور مهم هر وصا الدمجي زور مهمه يعني وقتی تخيني تقدوان چیروکی تخيني تن وجه افتشتهامید وید ضمنینه و شارتینه و سر زیرک اوی واتش خراب و شارتی دیار کرد نه وکی تقریره کی بالنسبه نه زیق ناکت نخیر نه احتمالا گله چیروکایی که تو خیلی زمارو دلیده تو زانی از بحثی تو کتیم بس نویدو که احتمالا من نویدن چی بیت از بحثی و هر دو چیاب که بحثی بازار که دکتر بشارتنا ناوید یعنی ویلایدا بشارتنا ناوی یعنی باشتره یانجی تو بیجی باشتره تو بشری باشتره یان تو تصلیح کنی اوجی یوشمه بعد زیرکی ها نویسریه اگر کسی که نورمال بیتن او نشید واتشتا يعني ديار كتو وضمن يوم بشرتي جالك زحمته يوش بقى تشتي بشرتي كونا ديار وك عند جي مثلا جي اكون بيجن بطلي جروك اخو تو بجمهورة ديار كي نهنت يعني تو تشي مثلا بيجن ساعات بينجس بيدي واش خورا بالجادا مالطا من بياسات كان اجادا مالطا هم اوتوماتيك تزاني قد هوكا راستا يعني نحو هند جو تناوي بيني درست مثلا تو هند تشتي دسني شلون كيلي احتمال تشروك مزوجين بحسي جادا مالطا يمكن بحسي بازار كي بيتن بس هند تشتا تو بشارتي بي تو بشوكي دي شوي سردي تو ديار كي بخينري احتمال هذا بيخش بيت هما ناف و اكود بيجن جمارات زيق ناتشيتات ادبي نو كي رابورتا كا روجنامافانيه بالضبط يعني او دي بيتا رابورت او دي بيتا احتمال دي بيتا غوتار بيتا تشتكي دي دابا ما قد جهو ووقتو هروصا بوير فيت هابيتا قارمان بوير وقارمان فيت هابن دو تشيرو كوتا يا اكود بيجن يا متكامل بيت اونجي بيجني ابا تشيروكو هنري بل زيدا فيجا مثلا النبيسينا تشيروكي بقدا يعني تا جالك بيجن بجار ده هنا يعني هندك هنا تشيروكي النبيسين
نویسن بالزمان شعري زمانك شعري نویسی يعني جب تكنيك كا شعري نویسی كسك هي چیروک نویسید بالزمانك مثلا يه رمزي يه مجاوي يعني وحتى دوما هيك عندك بزمان السينما نویسن طبعا عندي بحث ويجي كان جنابته كيش بخوشه يعني كيش اسلوبي يعني آواي بكارتيني بارابتر از حج زمانه اقول بيجن بخشانة تشيروك يعني عندك تشتيت هاي انتو مجبوري تو بونو من اتو وصفة كيشاك وجان تو از هنده جا بخشانة بكارتيني ما هكذا تشيروك الميل بري في ديجا خون بن هم عندك تو دي بيجي بخشانة بس تشيروك وقف بوبات تشيروك والشعري ما بد كيف عنده هبويا كان بين بحسي فقيه طيران كاين تشيروكا شيخ صنعان ياب شعر قوتي راسته مثلا تشيروكا شيخ صنعان ياب شعر قوتي ما موزيجي تشيروكا احمد خانه ياب شعر قوتي قد بيجن كالا دمدم ياب شعر ابخو تشيروكن ياب شعر هاتينا قوتن بشتي نجي تشيروكا در كفتي بيجا از بخو حش زمان الشعرات يام او تشتيتوت بيجي مجاوي او ستايل منين واس حاجه ناس چونكي اس وقت خواندوانك وقت تخينم اس حاجه ناكم كان عن تظني اما همي قد بيجين سردام لزيع وقالك تشتت هينك وخلق خوبيفا وقت خوبيفا بونمونا في انترنت وسوشيال ميديا وبارتوك والى اخره يعني كاسنا مجبوره بيتن بساعات كيف تبر تشروكي وهنت يوم الجوي بيتن دموهيكي تشجنا در كبيتن راستي چونكي تشروك يون هر جانرا كدي ادبي نظام كانوا يسر بوش نويسيد قالك بوچنتن كانوا يسر بوش نويسن نظام قد تو بسياركي انا كي بس از دي بيجن قالك تاين دي بيجن از بخود نويس يونجي از راحه خودي دبي يعني هند جانت سلام دا از بدر تخم از بيجن ابانا تشتكي درست دكتور زمان نويسيني يعني بحث الشعري كر ما بحث السينمائي كر ما بحث المجاويات او دي كر يعني دوباره بتر برفكش كتشي يعني نمجاوي مانا بله يعني او بوتا خوشتره يعني جيتا تو راحت ياخوتي داد بينيد يعني تظني نويسينا مجاوي احتمالا عندك كاس بيجن او جيك بزيركيه كما ميكاس نشو كان لف من از جوره خواندوا من قلت چرخ لزه و گلک آلافین خوم جیل کرنه دیل بردسته همی کسی که او خواندوانه مجبوره به چیروکه که بخینی تن هنت یوم جاوی بیتن کومکا وقت خوب دات دموی که در کویتن دست خالی چونکه چیروک یون هر شوی که دی ادبی پیامه که تو بگهینی اوی پیامه بیت آرماج هب آرماجا نویسینی جیانه از بجمه اگر آرمانجا من وکم جهت راستی متوید گهوری نکه چه کم چه حضری بید یا جی چه کار کرم بی سلوکی اکود بجن ات جواکی داشت به هنده جی از همی بابت جواکی نه بابت نوید واقعی دا چه بوین زیده باری نویسر وید حضروی دنوکا بحث بابتا کن من نوکا بحث تکنیکت کرد سيدا از دي بحث اك شوا چیروکا كان من خواندين زمارة دليدا اس چیروکا هيفي هيفي يعني موضوع شرفي الجواكي مدا راستي آلوزجي يعني ومنوخا من جرعتك زيادة ديت دي بهرتو كده نظام تا جرعت ساش كيف اينا يعني تا چوا هاول تا سينور صور در باز كرينه أظن كان أنا أجر أدبجم أجر من نويسر تفيت تشتيب جهينيتن أنا أو أرمانج خوب يعني أبو ما قلت يجوريني بكتن تفيت همي تشتوب برونو أشكروي بيشيتن يعني بلا سنور ندانم بون من أجر أس يسنور دا بمدجيان خويا كسي دا جيان خويا قلت بيجن وظيفي دا يلا جيت هرد بواره جديدة بلا مروف جرعته که بدأت خود نویسنی چونکه نویسر ویتی آزاد بید هر چنده تشتی تو بیجی اگه تو بیجی ریجا جرعتی او ریجا تشتی تاویو تو بیجی چند صده نگشته 5 صده يعني اویجی از سنور دل بیراجی سر هند راجی 5 صده 5 صده يعني اگر از چونکه ویت تو
رزل هنده تشتا بیری تو نشیل همی تابو ده هر چند من الگلک تابو یادای بس هنده تشت ویجا ایدی ده هیا ده لعنت کردن الجواکی دا لعنت کردن الجواکی دا است نبز بر پرسی خوما و کس هندک مروی دی هندک کسی دی جیانوا یا گریدای مو مثلا بونه از نانوا یا جیانوا گشتی یا مو گریدای اگر از دا گلک تشتی بیشم دو خود تام آزاد کم آزادی جی نه او کتو سر کیستی آزادی یا کسی کی دی بس او پرتو که نتشته که اکود بیشن یه بو هر کسی کی حاضره بوی حاضره و حس بخینی تو حس کرد مفاجئه ولی دکتر تو وقتی چیرو که نویسی یعنی بری تو بنویسی تو خیال خدا یعنی تو تشتكي نفسي تصميم ديزاين کی دادش بری تو بدانیا سر کاغذی بله اكيد اخو جوره دست بيكي بيت بويا راك كارديكن ممكن يعني اقول بجند بيت تشتكي جشتي وكي وقالبك جشتي تشروكي واكيد خيالهم ده اريبور بكي ازجلك شواحه تصبيد انه حتى اس عندك تشتغل دم بارك تشيروك جي يعني وكي تو تصميم بنياتك شيء اكيد يعني آواهی يعني جي هر چند يعني بچیکتره ابو رومان که رومان یا زحمت رومان وجا حد تو باجره کی بله بله بس تو چند تفاد واسطی تشيروكي اد بجمت تشيروكي وصيون بيفيت چنكي ما قلتي تو دي بخاك اكيد نفسي اگر بخونه في صوبات بينا توصيون مهزره وانا دزره خطي دا كمو ودي دا او ضرباز بيت وجا قالب اكيد شي كان بيشتهنجي است نفسم جلا جاز دوبارات كم يعني احتمال في برتوكي ابوات يا بلاف كيرن وجلا تشيروكي تو الجهدي كي تعطينا بلاف كيرن اكو بين روزنامه ويديو تشيت بيت اگر جارا كو دياس بيدو چما بس هنده غورني دا اكو بيجن شين لمسات الدموية احتمال عنده يعني وقت جوان كاري وقت فلفل وبهاراته تشتكيت وحست كات جي كيما هندك جرا دو تجبو متشي من وقت الزفر ما تشيروكي هندك جرا بيجم اسناشم جرا كدي وكي بيتشيكم تشتي من دارشتي چونكي احتمالا است درون من نت وي وضعي دويت افي هنجي اف تشيروكم تدون ويسي في تو تشات وضعي كده كورتي كنك تهدي يعني تسقايك تايبت هي النبيسين هذا لا تبكي وضع كده حتى تبني وكسقانا بس تشتا كورتي كنن مبكتن يعني يقدر بيشتا از بارو بتر السر بحريشم تشتا بنويسم از بارو بتر احتمال السريت جو بنويسم از نظن احتمال او وكم كورتي كنن مبكت بس وكسقا ينجي جواكي خاص كو از بيمرن مخاري و پاکیتا خودانمو غرفه کم شمال کوشنی بمیسم نواسم نه تشتکی دی الدف منها نظام که خلقه کی دیجی هنده جو از سالا حشید بم يعني شنو في صانع حشید بم تشتاق ناي هنده جو جيت هندي هيفا كده سيشار تشروكي كت كو اجي روزي تنفسج بهندي جي از تاريخ عمدا سات نفس هنده جو وقت الزفرم او كنت بجن ميجوم تدونويسي جوري كي مدي سيشار چیروکیک منت ایک هیف دانویسی ایک هیف ایک سال دا هنده جا تشتکی دیج شبید اصلا زنم کاسطفه یونجینه بونو منه هیف هفته اف ساله و هیف هفته پار و هیف هفته ساله بیفروجی مگله تشتی هیف هفته دانویسی بونو منه يعني صدفه صدفه ولتت نکو عمدا ویجا چو سقوا اونجی چو کشو هوای تایبت کو استیدو بفسم نینه لجینگه گشتی اكيد تاثير دكتور تشيروكي تاتو يعني تشاود هالبجيري تشيروكي خو تواد هالبجيري يانجي تشيروك خفرد كت سرتا بيشتا من بنفيس اكيد قلت تا اما جوكي كده بارو بترجي تشيروكي تمنى اكيد بجن كاتورينا جيت واقعينا تشتش جدر فمنينا بارو بتر وضع خو فرض كسر يونجي ريدانك يونجي نشا بجا ريدانك چه از ببینم ريدانك چه ایک بوم بيجيتن يونجي احتمال الجهكي من بابتك خام بيتن شرط نينجي او بابت الهي ادبي بيتن تاثير هنده جا بيفك يك بيف خلال احتمالات ممكن خلال تكليلا تشيروكي تماما چی بیت بگوید خلال گفتگو منو تا دکادی چند وکیشتن چی بیتن بنیاتی چروکی که سر پیوکی پیدا بیتن. بله. سیدا از بحث يعني قهرمان بكم. معنی يعني چیروک به قهرمان چی نبود.
بارا بتر يعني برنگکی گشتی اف قارمان هايين جنابتا دواتنيا شروكي خودت كتا قارمان يعني اشتخك معين يانجي همي كاسم قارمان بگشتی جوا قارمان منه وجا او کس جوا گیده او کس چی بید يعني من هاي دكتور يان نجدار قارمان من هاي جي كريكار قارمان من هاي كش قارمان من هاي ظلام قارمان من هاي بلاش فروش قارمان من هاي شريف قارمان يعني كاس بالمخلص خلاص نابت انا نظام وجهك مقصود تبعه انه بوچ از بس یاری جنابت کم چونکی هندك جیروک نویس هنه مثلا اوید بری اوی وقت بجن رابری وکی تشيخو وکی ديمو باسان وکی گلک اجوا يعني هندك جوا الا بحث تشينكا او فقير او هجار او بلنگاز او يعني وکی نوعكي تو تحس بيتكر كو ايديولوژيا قلبشت أظن بنموناويتا قوتي تشيخوف أقدم برو بحثي تشروكي كذا برو بحثي تشيخوفي بكات چنكي أو أقول بيجن يوتا دست نشان كيرن وكي كمين كاسكو تشيروكا كورتيا هنري نفسي صالة هزار هشتي وهكذا خلتنا مو جاكي بتشيك دا شو بيصال بارشان دا قطابية طبي شو يعني طبيب بو تشيخوف از نظرم احتمال رأيومي جال تنابي تنيانجي جالك نزيكي وتنابي تشيخوف دو شوات نويسيس شوية تراجيدي شوية هزاليجي نويسيتن همو ايك چوروكوي يانجي ايكامي چوروكوي اوا و بينوف دار بيانجي ايكامي چوروكوي تبالا فكرن و اوا بنوه نامك بو جيران من زانا دو کساتیت برید هاین یک کسی جوتیار و یک کسی زانا و تاوی بحثی زانا جی کاری زانا کو سان پتروسبورگ هاتی گوندی ها کنجی بو بیا جیرانه و نامه که بشه چیروک بشه نامه که بود هنریتن کو اوید ویدا خاص کرد و وجا اگه از بین بحثی خوب کم و کی میگوید تا الجوای كده كاسش مخلص نابيتن هر كاسة كي هجي بيتكو از بحث بكم يعني تو بحثي وزيري كات تو بحثي اغايد كات تو بحثي فقيري كات تو بحثي لاش فروجت كات تو بحثي مقالي كات جواك حميد باشا فكريا چنكي كنت بيجن هي جواكي ما بيتافكا ساميت دو يعني شنو بيت تو بحثي جواكي كي انا نظام تشوفي قالك بحثي تشوفي كان بيجن اجار روسي نما الوجود يعني الدنيا يعني السرخريطة نما همشي بنويسينه تشيخوفي جارا كود روسيا كودي كان هو تشيخوفي وكي اس تشيخوفت ناس وكي من خاندي وكي متشد خاندن تشيخوفي جيك بحثي جواكي هميه كري بله از بحث روسا بكشتيت كان قالك يعني او صار زمان اشتراكيته بله يعني او برا بتر مسألة الشيوعيات واشتراكيات تماما تأثير يعني بروليتاريا وبحثاوي طبقات كان بحث دوزوني أوي تشكري أد بجمد ناكو بحثي همي تشينو نكري بس أوي تكرينا بتر زالبون بالضبط أوي تجرو كده زال كرين أو حقيقة الرياضة أو الدانا المروفيات باش واحتمالات الدانا المروفيات خراب خاف جرو كمجي بحث كري يعني وصب هزلية وبونوفيساي أو نوما بشتينجي بو درس يعني كنت بيجن ونكا بو قطابية هند شوكي إملائية نكون بيجن رونس قال خلط نبي صابو وكراكيك بو درسك بسيار سرطاتن بو ما خلطية جدر بخير زيدا باري ذوقي بس از بيجمع تراس ايديولوجيا تأثير لكي شيوعاتي او طبقة فقير وهجار بروتاري او فيا دائما سر بخن سر حسابه كسان عندي اگر وقت بحث مجيك بحثي يعني دكتور وقتها من شيروكي تات خواندن راستي زي مارا دلي من يعني هست بكوميديا رشت كر راست يعني كان مروفي دهات دهمان دم دا گریا مروفي جي دهات راست نظام تا چهاش اوصا و تكلي ايكو دبكت ابخو الجيان دا اقول بجن جيان خوشیه جی و نخوشیش گله جمت که نکنی گله جات که نگیری اینجا جا احتمالات همان روز دا و همان ساعت دا بویرک چه بید جانی تشتک چه بید گیریامه بو بید و بویرک چه بید کنی بود اگه تو بخینی من دیاریا کتابی من نویسی بو هر کسی که خود ونچو رو کدا بینید از هست که یا شوه او زیرکیه که ناچه بید از پس نخوب که از شوه او زیرکیه که همان مروف
چونکه هنده کسیت هین ستایل و ایک نشد بهورید ابدا نشد بهورید یان تراژدیه یان جیکی یا گلک و عادیه یان جی گلک و رجبینه از هک واسو بیت آواتا گویی تاوتی دود بیتن کیف ما هات کوشی من در جا کنیا تبین و هنده جا جگیری تبین. دکتر تکن چیروک جنویسیه هر دوی کومه دا. بله. از هست کم تو هنده کابومه بخینی اگر تا اگه تا کتاب خون بیزاق تری که بداتن از دوی خینم اگه تا اختیاری سری که من راستی گلک خاندیه من همی خاندیه تزانی بجا از زانمانه تو نویسری بجن نویسری تو بترجم زانی که کیش بوده یعنی هنده کنه از شهمت کم بخینم یعنی وقت نمونه تبل راستی از تبل هم ناخینی تبل چونکی بویره که چیه بوی و از نخودانه ما تنه من هندک فلفل و بهارات تبیور کردین و شیوه کرده چیرو من دانای از دی اوه کارت کردن مکرد بود راستی از دی اوه جهر بویره بود جواکی داد چه بود پیچه که اگه بجن خاله خوش مناکی جته دا از خینم نافونیشونه و قر ارده کنگی قره من دایی سر هیوی سر کیش هیوی اوه 21 هیو بورین سر هیوی بجور کت تا 5 میلیون حاضر کردن بله دیب دوه او کچا من یا 13 سال یعنی کچا 13 سالی برانبر وی قری بله برانبر 5 میلیون چونکه چه بچه ندو قردد اما اوه کمیدیا راشه اوه کمیدیا راشه اوه چه وجه جواکی دا چند پیوه که منو حس کردی نام خوب گهین بجاست نظام او نام ده بجم گهشتیه گلگیشی گهشتیه بله اوه دیجی که نزیکی ویا اوه اسواک فرمان برک من اقول بجن نیناریاتی همی فرمان برا من ویچورو که آن ویکون چرو که داوتی وقت دمک هاتی بجن کادانه ما و کریم گشتی گرگ باشنه حکومت نشاب درستی موچم خلقی کی بدات هنده تشت چه بود یکیش و افچیرو که فرمان بر ما من یازانی تشوقه که والای هی بله بو چه بو دو بو قیمته و کریوه چنده $200 باشه مدرس بای هم بخوشوین تو چه کار دیگه فرمان برم نادم هفته از جی اوج دهی وره دنیا دولاب الهوایه دل خودت بشم دنیا دولاب الهوایه دل خودت بشم چونکی هد همون جواکی دو وقتی که فرمان بر با چوبادا خواز یا کشته که گلکاب زحمت با قهات با رد کردن نه دانه که چی خونه دانه زحمت با رد کردن دمک وقتی که داد وقتی که داد گوته فرمان بر وانج معلومات گوته افندی افندیه تو تبینی لی باجری بوربتر اما مستوى موظف يعني قدرك وقيمتك يوم كودونا كات بداخوا ولكن كو يدي فرمان بر كو اجي كشواب احتمالا شلاي مادي اوجك تشتكي ديك و جوا كما كاسات يا خلقي هر سنگيني كو چند بري كده بله گلک تشتی دو چند پیواد عینه که تو منوهایی جو بخوندوانی او خوب تر از را خودی دو گید. اول ما دو خوندن و جایی که تا بله بله دست خوش. دکتر تو یعنی تو او سانسور. تو ناترسی سانسورا. بانم گوته تمی جانم همی سانسور کردی سانسورا آینی، سانسورا جواکی، سانسورا یاسای. بس متشقف حد نكري يعني تبوتي بوهم يا تو يعني يوك بجن يبيجري بوي الا النفيسين دا يعني كاس نشيدته تبي جد اخر مقوتة يعني يعني تكربي خود فيرا الدنيا دا النفيسين دا تظني تشينكي همي كاس ناشن بنفس بروستي طبعا همي كاس جالك زحمة همي كاس ناشن نويرنجي بالضبط كورتي كنجي همي كاس تاكيرن بس همي كاس ناشن بنفسن وجودية الويري جورن بسين اف كاس شن بنفسن جي كود تشون بسن اخر راز ما كنت بيجي فيغو بتو تظني جالك جهمن ديتين برا كو كان چبكه اوفي يوفي كاتي بوماي كدريش اب خبره چبکه که آوی چند دا
چند تا ضعیفه برام بروی بس او بریه یکم کری اوی چبکی اوی چبکه آبه گل بورین آدمه بیال بورین آدمی وجا سانسور و سانسور و سانسور هرچه من خو حاضر کری یعنی اگر من تشتکی خلط کر بید که چه سزای خوال گیرم چه مشکل اینه بس افتشاخر جواکی دا چید بن يعني راستم هنده تشت خیال خود چون که نویسر وید واقعی زاید اکب شد خیال خوشی تدا تکل که دا چون که اوه هنر هم اگه دو بیته هنر دا نبیته وگرانا آخفت نکا گلکا عادی کل کلن چی بیتن از نویسینی دا از حس کن یه بی سانسور بیم هر چند جی 500 بتنم آزاده دا خوب 500 ایش دا بله سيد هم دي بحث وگران بكن سرد يعني بله تو يعني بجن لخافة بدستي تدايا بله دستي تدايا يا قارمانتا يانجي تو دردت سر حرية أخو تحرك بكن ابخو قارمانی مروفه نویسر قارمانی خود چیت که تو بقالب و کسیات یا ویدانی تو درونی ویجا از دبوتا ویجی بجن بریب چمه نویسر وید گلک شارازا وید گلک باراده ایک شلای درونی وید گلک چینکی تو هنده جا احتمالت تو ده صراعت گل درونی که اونجا گل ده هر چونه که درونی تو ده که تیده های هکت خواهن بید یعنی بونمونه او کسی تیت ایکمین جار خوزگینید که چویتن او خو حضرت کت گنجه حضرت کت اشتو او مفروضه شونی جاره که دیجه نبینیتن او چند تا هل چونه درونی بوچید ویجاد وید او نویسر بزانیتن ادوار جواکی دا وید بزانیتن زانستی بگشتی یعنی وید شارازه که باش هبیتن دو بشید بیتن اکود بجیتن بطالی یونجی قهرمانی خودشی که قهرمان هنده جا اشلابت مروی در کهویت هنده جار اشلابت مروی در کهویتن باز وی تو وی راب گیو دیف رابی چی جاره کدی بزورنیت سنور چروک خدا و سنور چروک خدا کتا آرمان جک بی کتا چه آرمان جه هیا چینکی مروف دایما هشت مروی تای گشتی جی بحیا جیانا گشتی هشت همه رو دیدگت ها یعنی خو اوید اروپی جی اگه تو بسحکه ویدیو مثلا وقت مروف احتمال هند افیاسا یال برد چید بیت هکه بچنه جایی که کبشین یاسا یبدن دلیدن دل ترافیکی دن احتمال دیگه تشتت خراب کن وقت عباسیت الهمی بشری ده های ویت هنده جو زورت عباس وی جاج بهنده جی هنده جا قارماش لبت مدد که وید بس از هول دمزی وی را بگیم جارا کدید بیمت سین سنور آرمان جا مهم يعني خيوط حميدة سيتدان بله بسيتدان تحكم بين بله دکتر امجد زور سپاس کو تو و خلاکی میوانه ما برای دم مزید در باز بو ام دم مهر اوه بو زور سپاس بوده و بو و در فتت داد. اجی سپاسیات کم هیوید کم ما تشتر گود بیت کو اوه مد بینیتن به اکود بیج مرتاح بیت ریلکس بیتن و اجید بیج متا من گلک تشهشت هابو مذیو بیجم لی پادیاره دم هنده بو هر چاو بی سپاس بو. سپاس بو تجد جارکادی بینرن هجاب بی آوایی ام گشتن تو ماهی کاوه خلاکی حتی اموهین و جوانک دیتر بمینن شاد و سرفراز.